Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm today can update about the Kukumwa Papa Rhulani, and then from there, that update about the Mayengani the president and his latest developments, of course. Yeah, previously, I'm sure I think and I video like if you come so hi Papa Rhulani come win. So I couldn't so because I kuna source la inga send that information about the case. Kungaba manandeka Themba Chawana na cancer swinene. Yeah, so fike yona fika kombisa la aku hey master ani jikile ka khoti ya Papa Rhulani hi mdana fika kombisa ku Papa Rhulani a hehliwa hi nandzu wa ku mbetela ku tlimba na ku koka phoshi ya newo Chauke eka minga mayitwa mhaka ya kona so yona vele ya assault le it's very clear. And then Papa Rhulani u vutisiwile hi magistrate loko a nga ri na pending case kumbe loko a nga se tshama a khomiwa even then yena ku hayi naswona a vutisiwa leswaku wa phaka maphilisi na so wa vutisiwa ku phaka maphilisi na even then I come say hey ku vona mahlamulelo ya yena a court I wish I was there sure Papa Rhulani a yi ri na hlamulelo rin'wana loko magistrate yi ze vutisa ku phaka tiphilisi na hey sure ku hlamulelo ra kona hey a ri somehow even then I come say ku court yi teke xiboho xo postpone case to 19 February 2024 ma swi vona musi okay va ku na kona u kume bail ya 1,000 rand. Hayi Papa Rhulani yi kota ku va yi hakelela 1,000 rand ni vone ku postini ka page ra yona la tanihileswi mi swi vonaka kwalani ku hayi va yi hakelereni that 1,000 rand. Gaza hi leswi vulavula ni ya mahlweni ni ya mahlweni tshama tindhawu na ti tivi n'wina va lava vulavula ni ya mahlweni ni humile leswi 1,000 amo xi mala xa koho lexi fanele xi nyikiwe n'wana lo phuta mi ndzimba dzoka mali yo khomiso mani Papa Rhulani. Yeah, so ni vutisisa because a ni nga ri swi twisiseni la ku like yo tlhela a kaneta na ku i beni yena wa ka minga na a ni nga swi twisisi kahle mara i tlhela a kota ku va hi hlamusela laha ku a nga kanetanga so Papa Rhulani of course a nga kanetanga ku i beni yena wa ka minga cause a nga vutisiwanga u lo byeliwa ku u hehliwa hi nandzu wa ku koka no tlimba phoshi ya newo Chauke okay so swi leyi case yi tiyini le ya assault le yi tiyini tani swi swi vulaka kwalaho and then ku va n'wi byela leswaku u na timfanelo to langa u ta yimela or u na lawyer or a nga tirhisa ya mfumo and then aku u ta tengela Papa Rhulani xi ri xi ta tenge xoxo mara a redzi mara swi lama nga advise mani a kumi loyara hambi ku ya mfumo a kumi loyara because loko ze va n'wi vutisa ku u phaka tiphilisi swa ku hlamulelo ra ku a ri somehow phela a nga famba a rhuketa na magistrate yi kwata ivi yi nga chayi kahle ma swi vona yena mhaka ya kona and then a kombisa ku by the way u lo kaneta ku u na pending case or ku tshama a khomiwa this matter it's on investigation ku lavisiwa pending case or ku tshama a khomiwa sweswiwa okay sweswi a nga humi beli ku ya ku lavisisiweni if Papa Rhulani nga tshama a khomiwa or nga ku na case yo karhi yi nga kona na because ka previous post mi nga mi swi voneni leswi nga tsali gaza boxa ku ku na pending case yi nga kona liya ya ku pfinya so a reds. Yeah, and then of course veta hi nghena ka murhangaphandha and his developments president of course Mayengani le 17 le a na ha lavalava tifayile leswi ni hlupheni nyana mara hayi dokumeni as expected a ku tele tanihileswi mi swi vonaka kwala na ku tele swinene vanhu a va humini hi xitalo ku ya va yi sapota ni tsakise ngopfu na hi section liya fake ya yona president Mayengani a yi tini a ni ma swi tiva ku coffee and creamery a yi tsake ngopfu yi cine ngopfu a hi vekeleni this section yi ni tsakise ngopfu a hi fakeni yi cina vele
Na Gagashi a tsakile a tsakile ni vona a tlhela a nyika na president murangaphandla mali ku ze ku tlhela ku lula hi yexe Gagashi a ni ma swi tiva ku vhele president Mayengani yi tshama yi kha yi nyikeriwa mali na yena Gagashi xiviri a za a hi nyikela mali a tsakile a hi hlayeleni vhele leyo sungula 1 tanihi sweswi mi swi vonaku yi kha yi continue hi ku 2 hi ya mahlweni hi ku 3 a swi bena hi gochi Gagashi hi ya hi ku 4 hi ya hi ku 5 hi ya hi ku 6 hi ya hi ku 7 hi ya hi ku 8 mara murangaphandle va fori mu swi languta yi dya mali ku ri ka murangaphandle loko yi ya ka gigi ya mahala mos loko yi tlhela yi kuma na swakudya mahala na accommodation mahala ma swi tiva ku ni vula njhani no hi mali leyi nyikeriwaka yi va yi tele ngopfu ni swa ku ya khavhara swilo sweswo hinkwaswo a yi spendi nchumu ka petrol a yi spendi nchumu ka accommodation se hayi swi sasekeni swinene hi nga heti kwalano na bolo yi tikomba yi fambe kahle tanihi sweswi mi swi vonaku na crowd kwalano vanhu a va humini hi xitalo swi ri kahle no as you can see president Mayengani yaleyo yi tlhela yi famba kwalano yi kha yi greeta all the people unfortunately hi nge vekele the whole video mara in overall a ku tsakiwini vanhu a va humini hi xitalo no copy yi win yu video clip liyani hi vhete hi vekela kambe ni ku rhikhodeni ni tlhela ni vutisa n'wina Olha aí,